Ix-shooting range nazzjonali ġdida f'Takandja uffiċjalment fetħet il-bibien tagħha tazza tad-dinja tal-isparar 2018. F'ċerimonja uffiċjali tal-ftuħ mill-isbaħ spikkaw diversi wirjiet artistiċi bil-preżenza ta' 60 bandiera differenti. Il-kompetizzjoni li se ssir għall-ewwel darba f'pajjiżna bejn il-5 u l-15 ta' Ġunju se tkun qed tattira aktar minn 400 tiratur minn 61 pajjiż differenti. One News tkellem ma' wħud minn dawn it-tiraturi barranin fejn spikka t-tifħir tagħhom lejn l-investiment fi shooting range il-ġdida li se tkun qed tospita din il-kompetizzjoni. It is the most impressive range I've ever saw. Like it's the highest standard that I've ever shot at, and the range reflects that. It's perfect. I think it's an absolute credit to the Maltese people. The facilities here are definitely world class, and I'm sure there'll be some great scores come from it. Top class facilities, state of the art, and couldn't say anything other than better about it. Oh, it's a fantastic resource. We've had something similar built in Brisbane for the Commonwealth Games, and this is equally as good. In fact, I think there's aspects of it that are better. Oh, it's amazing. It's really, really world class, and it's a credit to the Maltese Association, and it's incredible. It's really not like anything that I've ever seen before, and really, really excited for the competition, and I've been really excited for the practice and that, and it's gone great so far. Ma naqassu koll li nieħdu l-kumment tat-tiratur rinomat Malti William Ketkuti li tkellem rigward il-parteċipazzjoni tiegħu f'din il-kompetizzjoni flimkien mal-bqija tat-tim Malti. Din hija World Cup, ġifieri hija waħda mill-ikbar kompetizzjonijiet ħanejdu hekk. Jien dil-kompetizzjoni ħan ikkompeti fit-trep, fid-disciplina ta' trep, mhux fid-double trep bħalma kont qabel. Hija esperjenza ġdida għalija din. Bdew aħna jiena u sħab it-tiraturi l-oħra. It-trep aħna nasparaw il-ħadd. Official training, mit-tnejn tibda Mikaela l-mara tispara t-trep. U 3 u 4 aħna. Preżenti għaċ-ċerimonja tal-ftuħ attenda s-Segretarju Parlamentari għall-Isport Dr. Clifton Grima li tenna li għalkemm Malta huwa pajjiż żgħir, irnexxielna bħala pajjiż nilħqu l-ogħla aspettattivi relatati ma' preparazzjoni għall kompetizzjoni f'dan il-livell.